Haga jingle kaya kini Rung World Cup na deuba Afrika hapring ka Cameroon Persia ka Congo. Aba pai syak ka jingle kaya ka Congo kana khur ka nam job hadin bagalala abad pelim salit ya ka Cameroon da shigulanon. Badia kani kaya gol pen job ka Congo kala yo ben tiap aswa ben kod ka jingle kaya. Kata ha kaminin ka kendai peu plus way. Baleng bagan ka jing job ka Congo kala yo ben rung syaka final kat baga Cameroon kala du ben rung syaka World Cup arah jar arpen riu. Agoi par kecing lai kaya kini Rung World Cup na deuba Afrika hapring ka Nigeria Persia ika Gabon hagan kecing lai kaya baro artli kan hun kia khai da marshigul hadu bukut ka kendai peminit Henry day ka extra time ka Nigeria kalala aban pelim ya ka Gabon ka brai ka rijung Aubameyang da saula ka wei baleng bagan kecing job ka Nigeria kan ya kun Persia ya ka Congo bani kini rung sya ka intercontinental playoff. Aga jingle kaya kini Rung World Cup na deuba North and Central America peringkat Suriname Persia ke El Salvador. Aba pai syang na jingle kaya ka Suriname kala khur ka nam job hadin bagalala abad pelim suk ya ke El Salvador da saulanon. Paling bang na jing job ka Suriname kadang jan bani urung sya ka FIFA World Cup arah jar arpen riu. Aga jingle kaya peringkat Bermuda Persia ke Curaçao. Haga jingle kaya ka Curaçao kalau khur ka nam job hadin bakalala abad lim suk ya ka Bermuda hadu nyau lanot paling bag na jing job ka Curaçao kadang jan bani rong sya ka FIFA World Cup arah jar arpen riu. Aga jingle kai hapreng ka Trinidad and Tobago Persia ya ka Jamaica haba pai sya ka jingle kai baro artregi kan hun ka khai da marshikul hadu bukur ka jingle kai baleng bag na jingle khai ka Jamaica kadon kam ban job haga jingle kai bakhadu Persia ka Curaçao nang bakani orang syaka FIFA World Cup arah jar arpen riu. Haga jingle kai perlok hapring ka Canada Persia ka Ecuador haga ngi jingle kai baro artli ken hun kia khai klemla ban pen khijar nadu bastang ka jingle kai hadu bukut jong ka jingle kai.